سلام و درود. منچا اوست ویلفیئر روهیل بلوچ فنڈ نیمگا مروچیگی مراگشات کگی سجائی مہمانانی شگراگیری من شما منتواروں کہ شما وتی یک شنبه مرا داتا و شما بلکہ مرچی چیزا محسوس مکنے بلے یک وقتیا شما اللہ می چیزا زانے کہ شما چونی بلاہی کاری کتا پا اما مردما پا اما مقصدا و کوزا کہ میں چاگردا آگیشتر ڈالچار کنگ بھی میں ادارہانی میں مردمانی دلگوش ای نیمگا و نروت دومی ما اوست ویلفیئر آرگنائزیشن امیچو منتا بگیرین کام میں پرچہ کہ منی گوشہ کے سرا آہاں منی یک سکیں بلائیں واہگی کہ من مدام جیڑتا کہ من اوتی گونڈوے ناما پا معذور مردمان چیزی بکیں آہاں من ای چیزے کنگا کمک کتا موتی کا مباس تجربہ ہاں کہ گروہ لبتگاں یک معذورین چوکی مات ہوگے حیثیتا او آگوانڈو جندے واسطہ کہ ماں اسٹینڈ بتگاں کہ ماں زورتگاں ماں ایشانی بابتا کمو گاب جنگ لوٹی او یکی او انشی کہ ماں کاشو کرے مردمانو پدا ماں تو پتانا یک پیغامی دی لوٹی وہ تی تجربہ ہانی بنیادا من کہ گوانڈو یا تم گوڑا منہ ہوتی نام دوست نبو من ہوتی ماتا را گوشت کہ تم نام چیا زارچان کتا گوڑا ماتا گو کہ تی نام زارناز بوتا او میں میتگا جانینی بوتا کہ آ گانوک بوتا یہ نام زارناز بوتا مردمان زارناز گانوک کتا گوڑا ماتا یہ نام مٹ کتا گو زارچان کتا ایشی تو کا یک پوزیٹیو چیزی ایشا کہ منی ماتا ما اسٹینڈ کے پمن زورتگا من پدا پاوتی چوکا زورت او دومی چیز ایشا کہ چاگرد تو کا ای وڑی گوانڈو کے چون ٹریٹ کنک با آہاں چونی نام بندگ بھی آہانی ذہنے سرائی چیز چچو اثر کان او اما ماتا پیتانی ذہنے سرائی چیز چچو اثر کان ای یک فیکٹریا پرچہ کہ ماتا پیتا گوانڈو نامو زارناز کتا بوتا ای گنوک سوسائٹی ایڈ کتا انچو کہ میں بلوچن تو کا ماں گوشاں ماتے مرد پورا زائی حالانکہ رشتہ ہوا ایشی تو کا ایچ زائی گپ نہیں بلے وقتی کہ تو پیت گوشے آ یک کما عزت یک شرف یہ احساسا دا بلے ماتے مرد یک سکی ترندی احساسی دا امی وڑا لوگ یہ ماحول تو کا اگاں یا گوانڈوئی کہ آ نا سرپدی آ اکلو اوشا چا اندگرن کامتری اما لوگے تو کے مردم باید امیشیں کہ اوتی کاشو کرے مردمانا ای گوشا گا بے باں کہ آ و نا سرپدی بلے تو و سرپدی ہے ای یا کنچی اسٹینڈی کہ ای بایدی اما لوگے مردم بزورن تھی تاکہ ای گوانڈوانا سوسائٹی مطلب ایشان نامان گوما ہمیں چیز لیچنگ گوں پلانی لنگ پلانی منڈ او منزانی کہ انو میں گپن جانا گاؤں شو میں ذہنے تو کا چوشن باز مثال آہا گا بان کہ امی وڑا آہانی نامانی پوشتا انچو ای چیز لیچنگ گوں کہ آہانی یک حساب یا پجار جوڑ بان صرف ای واسطہ کہ آہانی تو کا اندگے گوانڈوان چی یک نہ یک چیزی آہانی تو کا کام میں او اشی تو کا آہانا ایچ گناہ نیست یا گپی مدام ہوتی ذہنے تو کا بیدارے کہ انسان معذوریتوں کا انسان آرہ ایچ گناہ نیستی یا گوانڈوی اجبر نہ لوٹی کیا معذور بھی آئیے ماں تو پیت اجبر نہ لوٹا کیا معذور بھی او معذور ارکس ار عمرہ بود کا اگر یک ورنہ آئی کہ آوتی عمرے سجیں وشیانی تو کائیں آدھسا یہ شکار بھی معذور بھی گوڑا سوسائٹی چونی کام دوری دا نو پانی واسطہ معذور آنی واسطہ یا چوشی مردوں میں کہ آہن تو کا جسمانی یا ذہنی چیزی کے کام میں آمی گیشتر ہمدردی و محبت حق دارا پچھا کہ ایک نورمل چوکی آگم 5 سالے بھی آوتر ٹہینی کسانو کی عمری آوتر ٹہینی بلکہ ایو تھی شالوار مٹ کنگ ای ماتے دیما بلکہ معیار کان لوٹی کے مواتی بھی کہیں بلے یک معذورین گوانڈوئی آئیارا ای توجہ ساک باز ضرورت بھی منا اروا دا مردم آمی چیز گوشتا کہ تو گو روحے لا جنجالے
و ما مدام ہمیں جواب داتا کہ آ منا چی جنجال تریں پرچا کہ درد دمائی رپریں من کمو کہ دمبری آرام کہیں بلے آیک مسلسل تکلیفی تو کہیں و حقیقت ہمیشہ ما تہنا وتی جنجال وتی تکلیف نہیں مگا میں دل گوش روتیں بلے آ گونڈوانی تکلیف نہیں مگا میں دل گوش نہ رو ادا مارا کم کی وتی سوچے وتی فکرے مٹکنے کی ضرورتیں دیکھے ایک چیزی ما ماتا نا خاص کر گوشیں کہ آ وتی گونڈوانی دوستان چی گیشتر نزدیکاں شما کہ اما کسانی عمرہ محسوس کو کہ شما ایک چوک نورملی چوکے وڑا نہیں آئیے تو کا جاگا نہ جاگا یہ یک نزوری یا کمی شما محسوس کو آئیے ڈالچار مکنے مردمانی گپا مزورے کہ گوشم پلانی مثال دیاں کہ پلانی چوبتا پلانی چوبتا پلانی چوبتا وہ تی چوکا ضرور ڈاکٹر پیش پہ دارے اگر کسی شمارے گوشی کہ شما وہمی ہے گوڑا ڈاکٹر بگوشی کہ تی چوک شار رہی تو وہم کا نگائے گوڑا پدا مردم مشین کہ مطمئن بھی کم از کم وہ تی وہم علاج کم چوک وطارا چوک زانگ بھی امات ہوتی چوکارا ساک کسانی عمرہ زاند کم آکے ای جنسی یا اما کہ جینیٹک ایشوز استا ایشان تو کا ساک باز انچی استا کہ آہنی علاج بود کام مانی گوندو آچیز کے من کوت کوتا گا یہ واسطہ من دنیا شرطری ملکانی تو کا کہ ادھا علاج و سہولت استا ما آورتا بلے آئیے بابتا من امی گوشک بودتا کہ آ گوندو روچا چی روچا گندہ تر بھی بلے شرطر نبی بلے آچ آچیزی کے آئیے تو کا کم بھی آ کمک کنگی آئیے تکلیف کم تر کنگی نو باز چیز استا کہ ما آچاگر دے تو کا ہاو امید از رسا نہا ما کوتش نہ کنا بلے اما چیزاں کے مردم کوت کا آہاں باعدیں کنگا بھی خاص کر مہر ہمدردی کے لوگان تو کا مگوانڈوانا کے آہانی حق کی آہانا دیگ بھی یکی وڑا چارک بیوا بچہ کہ یکی ویشن کیا ہوا تمازیت اچھی گوزگا ہاں او دومی پدا سوسائٹیو کا شکر مردم آہانا ڈبل ازیت اچھی گوازینا نو ما یک پیغامی آو دے اما ازگاری مردما اما ہانا کے گنجائش است آہانا دیگ لوٹی شومے کا شکران شومے امسائک شومے مردم انچی اگا معذوری کسی استی شومے کا شکران کہ شما آئیر کمک کت کنے شما ضرور کمک بکنے اما ادارہ کے پاہاں کارا ہاں اما ادارہ ہاں کمک بکنے پرچا کہ معذور ہم زندگی انسانا محسوس کنا رویہ محسوس کنا و اما پوچاں اما چیزاں کہ شما یک نورمل چوکی دیے ای گوندوانی ہم حق کن اشانا ہم دیگ بکن اگر یہ گوندو اسکول روگائیں و کموش کنگو روگائیں ای چاگر دے فرضیں کیا اگر یہ امسائگی و یہ گنجائش است اب باعدیں کہ ای گوندو واسطہ ویل چیری بگی ای چیزیں وادارا مکن کہ اشیارا کس نہ دیگیں گوڑا مانی چیا بکن اگر کسی نکن گئی تو ہی بکن ما امید کہیں کہ مرچگی ای پروگرام اچھی پاد یک نہ یک حدیہ تک ما امی چاگر دے سوچا مٹکت کنا او ای ہمدردی کے پا معذورین چوکاں ضروری کہ ما شرکا نگا ببان ما باعدین جہد بکنا کہ ما وہ تی فرضاں پورا بکنا سلامت تھی پا بلوچ راجہ